懂啊，给现在给你吧。给你送，这好多水不拿钱的不拿货哦。俺妈给我一起年嘛，给回考不能直接。啊，就是啥给你点。出来了，出来了。Đâu có chú họ ông thôn thuộc ông thôn nó nhiều ông thôn đâu đâu Bleaching powder le dynamo manga matlui khoi tu zobok south mi pathum nizan khan hathial fishery department le leite waime branch ten anmana voina cheng sangli cheu choi tur a shem anni na thiala tanga kan thudon na in asoidanin nizan dar kwale achan ve khan na thial district fishery development officer pu George lalnun tluanga le leite branch waime de chuan an thudon bo zuin matlui khoi tu te hi luya kalchilin anmana luisa an shaina man ruwa bleaching powder le dynamo te an kut atangin anman ani Divisional Forest Officer lunglei chuan matlui khoi ani thu hi sha in Nathial District lamamo phurtu te asia tir nuwa Nathial District Fishery Development Officer pu George lalnun tluanga le leite branch waime te chuan matlui hi panin zobok south mi le sania in soi than puya arwan lal hmuwa ka fapa lalnun sia mahlal be se fapa le larin fela arlal ming chhuana fapa te chuluya nangchingin anmanta ani heng lui khoi tu te ko ta tang hian sangha an man sa le an man ruwa ti an man sakti kan thudon na chuan asoya phalna nei lova luya nungcha man hi jail tan theina ani ba ka poisa choi theina ani thu shilfe in vo in khan district fishery development officer na athial ma in lan tur shatir an ni nuwa nizan hian an hotir le ani Pujosh lalun tluanga DFDO na thial chuan zone JB zona changin lui khoi tu an man te hi vo in chonu lama an chungcha ngai to ani thu so in fishery act lo chanin cheng sangli theu choi tura an shem thu asoya March ni som pathum ral ma a peturin anti thule hemi chunga an pelo ani chuan an laga thu boy zia alu ani tur thu asoi Mizoram Sarkarin kanram luidung nung chate an chereu na satto emawangin na satakin humhal na athok mek zelti pujor chachuana soya wayme te kutke bera mangin ngor takin humhal na hi boy pui mek ani ti in mi pui te chudan phallo manga kanram luidung nung chate soi salo turle eizon na bera mangtu te pu in department atanga license deal tur ani thu asoya license tel lo chuan khoya ma luya nung chaman ti boy le tha phal ani lo thu asoya ni Nathial District Fisheries Development Officer le Nathial Chan Mari Branch YMA Luidung Humhal Committee de chuan dan bo chia a lui sangha man tu mi pahni le an sangha man sa te an mana dan angin an chunga shemna pek ani don Nathial District Fisheries Development Officer pu George lalnun tluanga hovin atho pui tele Chan Mari Branch YMA Luidung Humhal Committee duty te hian vo in chanu khan dan bo chia asanghaman tumi pahni te hi lui dunga nang chingin an manti na thial atanga kan thudon na chuan asoya an mani ba ka an sanghaman sa sangarep ke ji som pathum po an man sak bok ani DFDO pu George lalun tluanga chuan an mi man te hi na thial electric veng mi ve PC lal pe khlua PC wala liana fapale lalan ruata lazar liana fapate anni thu asoya an sangarep man te hi office a book ni in ke ji som thumaret ani a twal chung shalna re chuan cheng sing ni manvel ani an rin thu asoi Mizoram Sarkarin kanram luidung nung chate an chereu na satto awangin na satakin humhal na athok mek zelti pujor chachuan asoya